qu'il y a eu une espèce de fierté que Nadal qui a Paris qui vedrin nos qui est David Davidski. Nos que é curioso é assim per moi, ao meu avis, em todas as salas e as grandes, as petitas que vi depois de 50 anos, que é a melhor herói das salas, assim que é extraordinária aquela sala. Que sui heureuse de estar dans aquest lloc, per un que avait l'impressió que estem ao paradís. En cada vieil que hi ha jovent qui se demanda ce qui s'ha passat.